Horas, horas, horas. Salam dari makam Toga Pakpahan do Pinoparna di Huta Bolon, titik nol Marga Pakpahan, Huta Pamoparan Putta Toga Pakpahan, di Desa Pakpahan, Kecamatan Onarumbu, Kabupaten Samosir. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Salam dari YouTube Sandeliper Pakpahan. Salam sehat selalu. Horas, horas, horas. Ya, kita doakan mudah-mudahan ya dalam waktu dekat akan didirikan nantinya Polsek Onamrunggu dan asrama Polsek Onamrunggu yang berkedudukan di Huta Pakpahan. Sampai dengan meriah. On secara fisik tambakon om manau popar sude Pakpahan na di Portivio guarna Toga Pakpahan jangan dong na boy mamungkiri on molo dirajumi roh hado pikiran na do ibana Pakpahan ale molo di luar ni Pakpahan lo mau namai sih dan gejang ning dohonokku sehalinai molo nang pahatuson naso hatus aso gabi hatus dan boy naso hatus pahatuson naso hatus asa gabi hatus mau lihat mah di Tuhan sien naso hatus sita di dosa di pahatus debata muluboy peta pature tabahon sedadalam mau tu pinoparta mungkin dak sonari mungkin dak 10 tahun 50 tahun alai itu arina nengro debe sejarah sejati maun doh sejarah murni anggia mapakor honon tu sudah pinoparni Pakpahan nah adong di Portivion horas mak Ni Toga Pakpahan berarti Tohodo memang dihamut karena tua-tua namin na Bonapasugiton bahwa Huta
Sa bulunong, bana song bukti na tabering, iba ako sa mga nasara, labu. Na matutunggo ako tuhan sa bulunong, iba na suarong di tinggal lang ko pala pagkardana, lang ko pala sada labu, ibu sa bulunong. Sa bulunong manosol maputa sa durao, dari mamang, parang ni Opo Garaga, dari mamang nakasusihan. Mauliate ma, to marbuta tutu. Di nasa dedengi tutudung terbakar sona dok nina tua-tua tanah kaning mat terbakar huta bulut. Berarti di huta bulunod dope kita peparan huta mana huta namora na tinggal di son. Jadi terbakar tutu huta bulut. Bida mama muka mabuse huta di Sibira. Berarti di taruan di huta bulunod do huta Sibira. Alai na mangingane on. Sian peparan huta ima Opo Garaga. Darido na mangingani. Berarti peparanyo puta maun apanulapa maun. Peparanyo puta panulapa si nomor 2. Berarti bolu siakangan main ter manosor ma tu kusosor pasir. Dohot di lupa karyara. Dohot di sosor siladong. Baru tarsongon bolu si nomor 2 imau kusumopun. Marhuta ma ditukuk. Baru songon siap udah mau anak-anaknya panulap pahon ima amani huta sada marhuta mau di lubah seduduk doh di lubah baringin ada yang gua anak ni huta namorai ima ada turong buriaji do poras madugi danga dong betinggal tutu di huta pak pahanon alana mangaratto do ala hilau tu tano parserani ima huta pangaribuan molo adong perhutan pra adong go muel ni oputai boha boido di patudu hamu kana tua nami na bona pasukidon ima tarsongon muel ni oputta molo adong ina perhutan darsi adong go muel ni oputta nasangapi oputta situ kapapahan adong doi amang deletarida doi saturo di saonari ima dihabisaran ni perhutan ni dopu situ kapapahan do amang molo muel ni oputta situ kapapahan Inilah mul hoban, mul ni puta tuga papan. Mauliati ma dihamu salu nakana tutunani ima narohita 2 tahun 20 tahun kita ringo suku-suku ni amak panak itu kita molong hutana alung malla omma mualio putra itu kapang mual hobban diktator omma mang aslina mual kai Itlala ko pakai hadir sampai sadayun dipakai peparan yo putra Opo Garaga la sondona korapani mual hobban yo putra itu gabak pahali imam mual hobban diktator Om perjabuan na. Nagbagat kayo na ito, kapartiyabuan na julo. Mauliate ma dihita oras ma tersurat di sosok dihita saluna unang
Opus Enggano masyakangan. Ay wasa na nga itong isura isor na tuwa-tuwa. Alana Opus Enggano, anong mataba na sosor pasir? Di Bakaryara de. Lubak karyara. Ngatasik. Jalan memang dan sobe ngai pahuta. Maksud mak, Opu Garaga. Isondo to. Ala sodo tinggal jalan do hutana. Iya. Itu rupanya kekiran nami gawe tabain nonton Opu Garaga ison tabana. Rakdo akau pungna. Itu ben tabain di luaran. Tabak ni toga pakpahan do poparanda. Itu mulai luaran tong. Artinya dang disebut talakon. Alam kesan disebut. Bahasa tabasong ni do poparanda. Dang tertutup kemungkinan. Adong tong akan asing di son. Nomor tolu Opu Sumobun. Ay wasa na nga itong Opu Sumobun isuraton. Sehingga doon na ito. Betul. Opu semua bukan rakdo da maboto. Ison da mangudan lain. Kutana nga di son. Tukup. Tuh itu kudo tabak no puto semua pun. Ina memang Adong do. Jalan kan ngai di pasayon. Nggak di pahuta. Batu di sini dang muke betong butuson. Ah, jadi na pa waton. Anak ni Opu Hutasade ima amani Hutasada. Amane huta sare be. Tuh ngai buka puto si huta telu babaringin. Luba jabi-jabi, luba seduduk. Alai tong dorong tabak no puta amane huta sada di luba jabi-jabi. Iya. Iro bolo tung be manuk kuna kapino parno putai naraku boy do dengan talusi. Anak lima na tua-tua iman na patak kasami asa takas do urani hami abalebi akan na tua nami na sikiraw. Asa takas do boy udah alusanna. Ay ko asa Roma tutua ka oparan niya ka pungtay rodiana udah bat niya pungtaw. Aba sa nangong pungami di son inna matarsokon Opu Enggano Opu Sumobun do amani Hutasada. Tuang songoni nang oputa da turang beryaji do poras matui. Aku asa da ngadong minna. Alai on dang nagabe ra ade tuga tugu do peon. On tambak gotong. Pertanyaan isa do na tabakon. Na di bagai sodo. Iro na gwaron so. Dang tarobo. Isa do na tabakon. Alana yakin do behani dang abala holanon ison. Anggoon nang yakin do kita jalan ngadok tiang gwaron sebelumon. Ima tabak na berjolo tarehap. Ala tong godok konokku. Dan apalah sudah kebenaran na huwa tahunon. Artinya kebenaran na paling benar kan kita juga tidak bisa menjelaskan ini lebih detail lagi. Ala sesuai dengan penelusuran nami, itu dasar nami mabengwaron. Bahasa Iwari Hutabolon yamu natuta nami opandre. Beri kami na selilingon bahasa Hutabolon. Suku kami unang adong bimbak kami. Udang do manukun ay sipira adong koporsina naruhan namin. Alay bahasa nako bisa itu Hutabolon. Maulate, molo masalah Hutabolon, ngan naking pengadong patorakon. Alay unang sekolah katakku. Pinangiro ma tu abang diba, abang Busmin. Soal Hutabolon, malah menurut cerita di Bapak. Bapak mati tahun 2010. Mati Bapak tahun 2010, baru mana 22 tahun. Di mulut cerita di Bapak nama saya, Hutabolon tuh Huta Sivira berbeda. Awal Bapak lahir dari mana Hutabolon? Hatutungan mana julu Hutaon, hatutungan mayuru, bida mau tu Sivira. Bahasa yang indok konon Hutabolon. Apa yang 3 meter majaraknya. Resmi Hutabolon. Berarti tu hutani tuga bakpahan, pamoparan ni tuga bakpahan. Alay du pito tu son. Danggawi buah gorot tu Hutabolon on Huta Sivira. Tersongan ini pengertian nami nama dok antar perbedaan Hutabolon do Huta Sivira. Roma atas nama Poparan Puka. Ima. Utaraja do babohi. Bohado. Aido do hami napunasa Hutaboloni boloin na tuhami. Tungod dia masuk suku nami dihamuakan na tua nami na mga tusi Hutabolonon. Batakas matutu patorak kamu unang gabi bimbak kami patorak pon dia karena mangiuti tuak ka generasi ta una mangiut. Tersongoni masuk nami yang una tua nami. Maulate, perlu tegas sonokku soal hata naking dohami memiliki. Memiliki artinya terlalu luas. Alam mo sejarah no puta. Dang boy do kono tatong anak no puta wala sada. Ay tolu anak no puta. Na toluan berhado mabuan guarno puta. Molo soal Hutaon. Dang adong manang naise popalan ni togay mamilikyon.
secara mutlak. Tidak ada. Alai sudah ada peperan na boy ratusan. Apalagi berbuat sesuatu son. Unang asata bedahon memiliki dohot keturunan. Ay tabo turunay. Raja Lutung, pinaparra lo kita. Tang dohot kita memiliki tanong ni Raja Lutung. Raja Sonang, pinaparra lo kita. Tang dohot kita memiliki tanong ni Raja Sonang. Ay ngay bagi Raja Sonang, tu akka pinaparra. Kudak kan laking. Anak-anak na tolong ngay pahuta. Kepahuta na huta aja gudang na. Ipahuta na lubabos susur pasir. Ina mamilit na sida. Susur batu. Ina milit na sida. Ipahuta na kami tu. Si Piratoba. Ina milit nami. Dang milit nami yun. Alam mo lodok pun. Berhak do kami rot sejarah. Boy dotong. Bodoh kelebihan nami dan lepung nami. Boy dotong. Supaya kita jelas masalah kepemilikan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengklaim ini miliknya. Termasuk saya. Termasuk Opu Garaga. Walaupun Jonok. Sarupa do hak Tyson. Adalah sejarah saja yang menjadi hubungan kita ke kampung ini. Kalau sejarah do nagari boy buta-buta son. Itu beda na. Nang boy lang bicara kepemilikan son. Itu tong. Artinya unang gabiarong na salah paham. Isukukon na kung tuwa wanggi. Warong sa isukuton. So kata ko na berjolo do. Asima rohan ni Tuhan. Roma dami ito paparan mo putan na tuloy. Diari na mangihut. Iko pa jong sokot tadi sa monumen. Monumen beda. Ang goto bak ngason. Alanido. Ikon narak majaga do kitaon. Ikon narak mangarawat do kita tabakod do kita bulunon. Ay rodo sokot akapapata mo siya kapaputa mamerengon. Dabi tiurma sude taroboy. Oh yatu sinasida ma. Oh saudara pung nami. Hulakon, danga dong sada be siapa para nyopuito kapakpan na boy memiliki do pemilik nyon. Memiliki lo. Tapi nilai sejarah semua kita sama. Sarupa do utana mora, sarupa do utana raja, sarupa do babusi. Punya sejarah di son. Suatu orang madok tong ambilin di utana mora lo tidak. Toga ini adalah milik Toga. Kita tidak boleh mengklaim ini milik kita. Tapi boleh kita di sini berpartisipasi. Misalnya membuat pagar, misalnya membangun tugu, misalnya membangun rumah bolon, misalnya membangun sanggar untuk tempat latihan musik segala macam. Jadi dengan kata lain pasung don. Fasilitas umum milik ini semua peparan itu kapakpahan. Ido anggona huat tusi. Mohon maaf, bolo salah penjelas sakti.